Professores contratado nebe halaoknar durante tinan sanulu resingona. Alerik basirania estatuto. Tambah to orasne, governo sidak resolve sirania estatuto. Assunto ne hato husi Deolinda Guterres hanesan professora contratado husi Escola Básico Filial Aimutin ba STL Kuartani. Niadihan toras ne governo abandona hela professores contratados sira. Tamba recruta tia sira se voluntário, mas be sira iniciativa hanoring estudante to iku sai professor contratado. Mas be tinan sanulu resingona sira sai contratado na fatin. Professor contratado, vamos seperti dekari serviço babe na sauna de ne caracteres a desenvolve alunos sira ne be makoras ne dadan ki amiliman. Maybe o insa para governo atau tama-tama lais anta ami precisa teles governo ni ajuda ni tulu natunu ne bele haremos ba aminia necessidade ne be makurate ne ami halau tiana hene maybe to hilorong governo sida resposta ini. Nudemos professor contratado Domingos Sávio Ximenes, o ministério, sebele professor sira nebetinang sanulona, muda sira ni estatuto ba permanente. Contratado tinang sanulu ke anak-anak. Nebe ami manulena fating ami sento nesa dia kita tuin haumia benana pessoalmente ne dia kita hao nesa ladon satisfaso descontento itu. Ia fating hanesan coordenador Escola Básico Filial Aimutin Rosério Soares Ateten durante ne contribuição professores contratados sira dia e escola cada lorong sira ativo tebes. Total professores ne behanoring ia fating ne hamoto kuruan nuloresin tolo estudante batinang ne rihun ida hat nuloresin hitu hosala aprendizagem hamotuk sanulo. Jacinta Siqueira, Madalena Horta, STL News.